Musi ri tshi khou bvelaphanda na fhungo ḽa ndingedzo dza u tandulula khaedu dza mudagasi, ri na muhulwane ubva ofisini ya IPP Vho-Tshifhiwa Bernard Magoro. Lokovela Mo Magoro ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Kha musi ndi mbo ḓi lavhelesa uri ṋamusi vho kona u saina thendelano na vhorakhonṱiraka kana vhabveledzisi vha mudagasi vho tou ḓiimisaho kha mudagasi uḽa wa muya kana dzi turbines. Zwenezwo vha nga ṱalutshedza uri zwenezwo zwithu zwi ḓo shuma nga nḓila ḓe? Okay, zwine zwa ḓo shuma ngayo ndi uri hoyo mudagasi we ra u renga ndi hoḽo no pfi renewable energy. So ndi mudagasi une u ḓo vha u khou bikiwa nga muya. Ri tshi renga hoyo mudagasi ro vha ro renga wa muya na u no shuma nga ḓuvha. So namusi ro saina kontraka tharu ende dzi kontraka dzoṱhe dzi ḓo vha dzi khou shuma nga muya. So zwino khou ḓo itea havha vho saina dzi kontraka vha khou yo fhaṱa hezwo zwiṱitshi zwiraru. U zwi fhaṱa zwi ḓo dzhia miṅwaha mivhili and then vha tshi fhedza u zwi fhaṱa hola mudagasi vha ḓo rengisela Eskom ya kona u rengisela nṋe na vhone mahayani na dzi khamphani. Zwenezwi vha tshi khou sumbedza uri mudagasi wonoyo havha vhabveledzisi vha ḓo rengisela Eskom wa kona u ḓa vhathuni. A zwi nga ḓo sia hu tshi nga ḓurela vharengi na kana riṋe ngeno mahayani musi ri tshi vho renga wonoyo mudagasi? Zwino takadza hano maḓuvha heyi thekhinolodzhi ya muya na ḓuvha dzi price dzo tsa nga maanḓa to a point ine dzo no chipa u fhira na malasha. So mudagasi wononi u ḓo vha u wone wa cheapest. Hoyo we ra saina namusi ndi wone mudagasi wo cheapesaho namusi vha tshi u compare na mudagasi woṱhe no khou rengisiwa nga Eskom. So zwine zwa khou amba uri hoyo mudagasi vha tshi fhedza u fhaṱa u ḓo vha u khou thusa u fhungudza mutengo wa mudagasi kha shango ḽoṱhe ngori ri ḓo vha ri khou ḓisa mudagasi wa cheaper. Zwenezwi zwo raliho zwi nga sia hu na uri kha musi zwa u tsimiwa mudagasi zwi kone u fhungudzea mara naho vha tshi khou sumbedza uri zwi ḓo thoma kha miṅwaha mivhili ḓaho. Hu na zwiṅwe na zwine vha khou ita nnḓani ha izwo zwine zwa nga ṱavhanyisa uri zwenezwi zwo tsimiwa mudagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo zwi mbo ḓi fhungudzea nga u ṱavhanya? Ndi zwone hu na zwinzhi zwine ra khou ita zwihulwane mara zwi important uri ri ṱalutshedze uri ri khou tea u fixa Eskom uri ri fhungudze heyi issue ya load shedding ine ra vha nayo. So hu na zwithu zwinzhi zwino khou itea zwine mupresidente vho announcer nga dzi 25 dza July. So ri vhanzhi vhene ra khou shuma kha hezwi zwithu u thusa Eskom uri i kone u rikhavara ri wane hezwi zwiṱitshi zwayo zwine zwa khou failesa zwi vhuye zwi kone u fhungudza load shedding. So ndi yone solution ine ya vha uri i quickest ngauri u fhaṱa zwiṱitshi zwiswa sa zwe nda amba zwi dzhia miṅwaha. Idzi khamphani dze dza saina iyi thendelano ṋamusi ndi dzi khamphani dza fhano hayani kana hu na dzi khamphani dzi no khou bva kha maṅwe mashango a nnḓa? Khamphani dza ṋamusi dzo ṱanganana. Hu na mashango a nnḓa havha na khamphani dzine dzo team upaho nadzo dzine dza vha uri ndi dza fhano. So ri tshi renga mudagasi riṋe nga department ya energy ri ya insista uri arali khamphani ino bva nnḓa i fanela u vha yo team upa na khamphani ya fhano uri zwi ita uri vha kone u thusa u transfera na zwikili uri na hedzi dza fhano khamphani ri tshi ya phanḓa dzi kone u ḓiimisa nga dzone dzine dzi thendare nga dzone dzine mara hedzi dza ṋamusi dzo ṱanganana ya nnḓa na khamphani dza fhano. Hu na mbetshelo na kha musi ngo tou angaredza ine muvhuso kana muhasho wa khou ita u itela u pfumbudza vhaṅwe vhathu vhane vha nga tama u dzhena kha nḓowetshumo vhunga u tshi vhonala i nḓowetshumo ine ya nga bvelela musi ri tshi khou lavhelesa khaedu ya mudagasi? Rina zwinzhi zwine ra khou ita u try u funza vhathu uri hoyu mudagasi nga maanḓa hoyu wa dzi renewable uri vhathu vha dzhenelele ende ri tshiri vhathu vha dzhenelele a ri khou amba kha uri dzhenei mihulu ine ra khou renga zwino fhedzi na u panga dzi panele nṱha ha dzi ṱhanga dza nnḓu ndi zwithu zwine zwo no vha important uri ri try u fhungudza na load shedding ngauri vhathu hezwi vha tshi kona u ḓigeneratela vhone vhane nga dzi panele hafha nṱha ha ṱhanga zwi a thusa uri ri relieve Eskom. Mara ri tshi ḓa kha u funza vhathu uri vha kone u ḓivha uri vha participate hani kha dzi program dza vho riṋe zwi important uri vha dzule vha khou checka website yashu. Ri havha na dzi conference zwifhinga zwinzhi zwine ra vha ri khou ṱalutshedza uri vhathu vha tshi ṱoḓa u dzhenelela vha nga tou zwi itisa hani. Ro livhuwa Vho Magoro matsina avho ndi muhulwane wa tshiimiswa tsha IPP tshi re nga fhasi ya muhasho wa minerala na fulufulu. Vho Bernard Magoro vha khou ṱalutshedza nga khaedu uri dzi nga tandululwa hani siani ḽa mudagasi matsina vha songo ṱutshela kule ri ya vhuya hu si kale.